ده دمکی دا که ترکیه پلان دکه اپراسیونه که لشکریه بجایی لسوریه پیک بینه ریوبری خسرا باکور رجلات سوریه جه دوستین خوین امریکی و اوروپی دخوازه که با اوی که دیپلوماتیک دسته وردانه بکن و ریل اپراسیونه که وها بگرن. گر ترکیه اپراسیونه که وها دست پی بکه امریکا و اوروپی دکارن چه بکن؟ جبو رونی کرن و شیروه کرنا و مجارین ها ماموستان نواف خلیل ریوبری ناوندالی کورین کردی لألمانیا و هروها هفکاری ما سیروان قچو لپیش کنگرس بمرانه دما و باش ماموستان نواف بری ام بحثا هلوستا اوروپیان و امریکا دوی درباره دا بکن هند بیجن اپراسیونه که بجایی ترکیه نزیکه؟ باش بود و همو میبان و وداره کما شوانا براستی او قفهاني هردمي نجبر روجي داوي جبر اف مسألة كي قريداي هلوست حكومة تركيا جد حصر ودوازداد دما سروكي تركيا رجب طيب اردوغان قوم قبول ناكن نابجرين باكورا كي ديستر سنوري بچيب ما بس بي او تديج باشور كردستاني يا هرم كردستاني بيجن باكور اف هلوست هر دوامه دي جارنا تدي بهانه درد كردن وتم دمينه ابقى فعاني لسر كردا وبيكاتي دي لي وقت ديار بشتي حشت نهروجا هناكي جارنا وبهيفي تشيد بن انجاما لبو تفكرا تشيد بن ودا انجاما لهفكرنا تركاب روسيا ونقبل كرنو بجراندنا امريكا دي ايدي باش كذا ميفيت كن انجاما حمو كاروباري دبلوماسي والوستين دان كاربن ريد بربي إيريشا بجاية هو أنا بقرن ليه جغيري ويجي بنسيا مترسيا إيريشا بجاية جب أبنها روج حمودة فرن بنسازيا روجواي كردستاني قبرين البيشكتية تين أنجام قرتن جي بترولي جي غازي وجي نقشخانة وبده حزارة هزن قصدي أمادة باشيدن باستنفاردن وكي ديجي خلقي ويدفري بيجمان مترسي واجي قال لك درباري قفي تركي روجا كيجي رانا وستي باشا ما مستعزي فكرم جمتو درباري هالوست يعني نرينا اوروبيان في درباري دا تشيه او دكارن تشبكن جبوري قرتنا الفي كي لازنها بشم جم هفكاري ما سيروان برپرسن امریکی جی هنک ام ببیجن آخافتن و درباره دا پیشکش کردن داخویانی جالی پنتاگون جالی وزارت درباره درکتن او جی هنکی ناراضی بودن خود و درباره دا انجام دادن تدویجی اویک و باندور به و به باندور بش برگو وی جاره امریکی بتندی رخنه دکن ما داخویانین پنتاگونی وزارت بروانی ین سنتکام ین وزارت درو هروها هنک داخویانین سیناتورین امریکی وکو باب منندس کو بخوا سروک کمیته پیوندین درویه کسنی وکو کریس ون هولن کنگرسمانین وکو فرانک پالون اوانا گش کسنی به باندورن کو گوتناوان للجم ریوبریا بایدن اوانا کسنی دموکراتن هلبت گوتناوان جم بايدن تي جهداري كرش برولو انه ها زخمك لامريكا هي تتكارب بيجا كامبينك نفرمي هي كوريل بر تركيا بيجرين هلبت د كونغرس ده سيناتور اجندين خود ماشين د بيجن تنكار دمك دركفتنا اف سيهو بين جي افروكين شر لقال تركيا بك يعني وي پروردي بدا تركيا كو اف جي اكس كريكن سركين نافبرا هردو الياندن لدمك كو ايريشه د بنسر هفالبند وهفكارين امريكا لسوريا ما بس طبعا هيزن سوريا ديمقراطيك يعني كرد بگشتی جبرولو از دبیجم اف بتایبت صالح من تخصص سر خالك باخفم کو دما کو ترکیه ایریشی نخوشخانه که کوبانه دکه یان ایریشی استاسیونه که گازی لنزیکی دنابرا قامشو دیریک السویدیه بکه اف یک آلیکاریا ترکیه ناکن کو امریکا جارنا چاوی خود گریجبر کو وکو کک نواف جی گوت 2019 ورد ترکیه باوای کی روزانه بردوامی بنگهن قصده و یپگی دکر ارمانج لی دما کو سیویل دبن ارمانج امریکا تورد و مدی توربونا امریکا بچشی وی درکت گاواکو حتی کسی که وکو بريت ماگورک جی دست به دیپلماسیا خوی مکوکی کریه دش انقره و لگل کار بدستن کرد و کار بدستن ترک داخله اوایا دهلکو امریکا وی جاری بجدی و تبالا خو بدی جی آستا ایریشان هم کیم بویه و هم جی گوتارا یان تونا گوتارا کار بدستن ترک دوان دو حتی سیروجن داوید کیم بویه باندورا دیپلماسیا امریکیه راستش خو ویجی هشتی کو هلوستن جواز جالیه ام ببیجن اوروبیان جی درکفن ما مستنواف اوروبی دکارن یعنی جدر و ایوان هلوست یعنی جنب ببیجن
ام لدجی کشتنا سیویلان دوی ترکیه هنکی خراگر دوی ایریشی سیویلان که لدر و ایوان داخویانیان یعنی اوروپی دکارن چه فشاری سر ترکیه بکن؟ که صالح نهاتج کیجان ولاتیه کی بلکی سکاکه کی قامش تو عمودی یا کوبانی یا کیجان دورت بس اشتر بجن دولت برجوندی خود کنه دولت اوروبی و امریکا ام هفکاری کردن اف کواليسيون چی بول برانبری داعشی و بری 19 ساعتا زانت نرن روپلی هزي کواليسيون نبنتويد بجن و شراكتها ما و کار ما بقصدیر دوام بکه و او کارش بو پیدا کرنا آرامیه و چاوا افکار و چاوا آرامی بیده وری چه ببه و ملت تم دبن گفیده اوروبیجی مترسیا هبونا داعشی گلک مزن الجماعه استخبارات المانی دبیج داعشی نما بشويه كي نافندي كاردك وش بولوجي كاره يعني جنوب ده تدي دست بكاري خود كي اب اورغانيزا کرنا خو تنظيم خود كي مترسيه مزن يه اوروبيا جي امريكا بهتر ان جبر مزانن يعني كسم داعشي كارن قال لك راح بقي فيدا بري كارن شبكر هالوستي و نهل وستن هالبشن السويد والسويد وكنمونه دهولدانا رازي كرنا تركيا جيبو درباسي ناتو بزمانك نيني داخل يعني بحثا مترسين او لكاريه تركي راستي ايجل نزانبه ببلكي كرد فوزين نوكليري جماعه يانجي فوزين بالستي بري وانا دانا انقره تشاو كرد كارن ببن قفل سر امريكا تشيز امكان كرداي لشكريانه ببن قفل سر ببورين سر تركيا يعني كرداق هيزا وهبا وندشتن عفرين وسري كان يقدر يسبي بيدا كرن وهبا جي ودي صار رزقار كربانه قف ومترسي سر كرداو بكابي دين تشيم كاني وانا بيغمان يكتيا اوروبا بالوستكي هبش الوستكي نبري تركابستينه بتايبر جه الوستك صالح قدد باندور خو علي ابوريد بك وتركيا راستراس براوستان تركيا دي قنا قيده بري چند مهاجر بجاتنا باندورا روشة اکونومی پر باندور اردوغان دکه بيغمان هالوستكي هبش كاره في ببستدمي راوستاندنا فيك في بشويكي راست باشه سیروان دوی درباره دا جیاوازی دنابنا هالوستا امریکا یعنی جنب بجن نزیک بونا امریکا ج و روشه و یا اوروپیان چیه و گلو و امریکی تن نزیک بونه که مروفاهی نزیکی و مجاری ببین لج براسیجی و جبر هزین وان سر عرضه هنا و باوکی تندر نزیکی و یکی ببین نا امريكي جي وكو اوروبيان امريكي جي باوايكي جدي لمساله فقرا داعش دين مسالاكو اراميا دفرج اراميا او لكاريان اجتماعيه امريكا وكو تشاوا اوروبي لفيكيد نرن براستي افتشتكي نكليشيه نسلوغانك كو امريكي دبيجن بباوري دترسنكو داعش جاركدن د في دمان اراميه دا كاربا فقرة هرمي و د انجام ده ببا خطر وما ترسيل سر او لكاريان اجتماعيه امريكا جبرلو امريكي دي سيرو دو داخويانين خوده دبيجن كو ام شراكتا خوا بهز سوريا ديمقراطيك را نو دكن اوا سيجنال ومساج نتنجبو تركان لتنجبو اوروبيان جي كو ام قش بشكن جوي كواليسيوني و دفي ام لفر ببينن حطان بشراس بكن جبركو مش بير لكن هين حطانها بحزاران تشكدارين داعش وقرتين داعش ومالباتين داعش لدفري هم قرتين وهم جي اكتيفن امريكي بهيسانين دفجي ناقرن و پشتراس دکن یعنی داخویانیا بری چند روزه پنتاگون اویک باش اشکره کرد کو ت مایتکرنه که لشکری یا نو یا لسوریه ده صدی صد باندوره که نگاتیو یا نینی لسر يعني ايريش يعني تكوشينا دجي داعش ورا كرن جبرولو افايا مساجه که امريكا نتنج بو تركا جبو حركسي دد بيش بله سیروان پیش کنگرسه و ما مستنوف خلیل ریوبری نووندا لیکونین کردی لالمانیا گلکس پاس بو وان آگاهیان گلکس پاس بو